siya ni Maribeth. Agtawin nakitan iti 49. Iti 38 palaeng madanaganen dagiti dadakkel ko. Tadyak metlakanon makiasawa. Iso nga adda eret-reto da kanya. Ala papagayam, denggan tayo man ngaron ti panakaidrama, ti pakasaritaan, ngayon patulod ni pagayam tayo ang Maribeth. Maribeth, ingkasagwan ti sa nga ilim, adda iji salas. Sino nanang? Ni Dagaul. Anya! Ay, manjak! Anya di mo kayat, ingkakit din, no agaram kang ka, aklo namon, tagasawa kayo. Unay kayo matin nanang? Tila pangyas asawaan nyo kanyak. Pagan anok mat ngay da dyan Dagul, laklakayan. Kitsi ka, apay ti kunam ubing kapay. Apag isulaan kitawin nyo adwa, 38 mo, 48 na bay. Baro day jay. Agkasar kayon to, basta aklunam no agaram. Basta manjak nanang, manjak no kunak, manjak! Ning kakiding, kasaritam lang. Ilaw-lawan mo dyan tao. Ala, ingkasamwan tala kababay. Darasam! Nanumuwak lang, Maribeth. Iso ajak namnamaan, no addapan na kaikarik. Gamjak mapukawan iti namnama adin ko. Ilaban ko ti ayat ko. Addan nobyok manong Dagul. Oh, jakpat siya nading. Awan ka no nobyom. Isot ko na dananang kantatang mo. Katno awan ka no uray may sa nagar-aram kan ka. Kaslamang lais pa iti jas kalaklakayan. Saklaang tinailawan ang nagaram kan ka, Maribeth. Iso nga aklunan na ko na. Nakasaganak ang mga kasarkan ka. Urayan niya simbaan, no iso ti kayat mo. Ikasar ka. Iso apangasim. Aklunam ko man ti panagayat ko kan ka. Ay, adan nobyo ko nakmat. Sardengan nakman ngar arman. Awan apulos pan nakaikarim kanyak, Mang Dagul. Apay akong di pakipot ka aya, Maribeth. Bakit ka lang arudan apalasang, ag pili-pili ka pailaan? Na? Awanan ti pagpilyam. Nila ang Dagul tinailawan na nagaram kan ka. Nagsakit mo hindi pa nagsasaoyo, tatang? Agpay sumat. Isa makiasawa kakit din. Ag 40 kan taon, ag pili-pili ka pailaan. Kumaano duawan mo talo da pagpilyam. Tatang! Pulos mat. Madanagan kami iti inam. Kasanon mamatay kami iti inam, anak kaw. Sino nga yan, tikad kadwam? Ay, jakmat nga rod ay ayatin ni Dagol. Uray may sa adot-dot, awan ti sumgar kanyak, tatang. Masorsorom tao. Basta klo naman. Tatulagan tayong di kalaysa. Ay, manjak! Adan nubyok! Kung kunamladay ka, Maribeth. Alakiting, makiasawakan ka ni Dagol, anak kaw. Sige matan, please. Iba kami ti kabsat mo. Bulodag pa'y laang. Ala, nakakatkatawa kamot, Maribeth. Jakmat ngamin kayat na dya, Dagol. Ipilit dakit din nga asawaan nak. Ay, manjak lakit di. O sige, kasaritak to nga rod ni ating ko, Maribeth. Padasag ano kayat nati imbagam. Siyak, agpamarang a boyfriend ti kayo mo, manang? Numayat ka, ha? Kayat mo? Di na ngamin kayat ti asawa dakin ko, ana. Anya? Kampay idi, yamam mo na ka boyfriend na, tapno patsyandang addan nobyo na. Kat di dan pilitan ang makiasawa iti lalaki adina kayat. Kababain akon amanang. Maminsan matla ayam amuna ka kadagiti dadakkel na. Manjak? Kan saan mat nga agpayso? Kampay idilaang mat, Junjun. Tangdaran na ka? Kayat ko, no, datangdan ko. Ngam na awan. Manjak mo ta? Anya? O, anya. Kayat mo na ita modelo, Junjun. Wen manang Maribeth. Agpayso? Igatangan iti cellphone ko? Wen, tangdan mo na ita. Basta umanlugot ka iti kayat ko. Sige, mayata ko manang. Tapno, masukatan mo ti cellphone ko. Mayat da ito tabaro ang modelo. Napanan ni Maribeth, tata. Napan nag-service Dagaul. Agsubli ka langan iton malam, ha? Napan nagdalos iti kuko dagiti customer na. Kastaya,
Anyat ko na ngay. Kaya't nakngatata. Wag, kaya't nakadayjay. Kanayon mimitkat nga ibagakin ko na dayta. No, maayat nak. Di agkasar kamin. Wala. Asawaam taon ti anak may. Agpakpakipot la dayjay. Ang amaw. Kaya din nakantumot laang dagol iho. Adda kadwak nanang, yam amok kada kayo kinitatang. Ha? Ay, isumra kayo Asino ti kadwam, Maribek? Ni Junjun nanang, nobyo. Ha? Nubyom? Ay sus, nagubing matan. Kasla agtawon la iti 15. Ni nanang mat. 21 ko, nana. Ay nagubing kan barok. 38 ni Maribek, 21 mo lang. Ay saan kayo magbagay? Ni nanang, anya kayo kadi? Anyan, anak ko. Umay kan Junjun. Agtugaw tapay lang ha. Urayam ni tatang. Tapno mamamo na kamot. Adamot kaya mo nobyo na bakit? Ay nalakay, kunak numang rabrabak laang. Agpay sumagayam. Ay ubing unay aparakan ko na. Un nga raon. Kasla agin inayat damot. Kasalon nga ni Dagol. Sapay mangnamnamamat piman. Bayamon Saan akayat ti anak ta ti kaskin ni Dagol? Ni Junjun ti kayat na? Kabarbaro man dagiti kawas kan sapatos mo, Junjun. Nangalam iting gatang mo kadagita, katawan mo trabahom. Ni manang Maribet manang. Inlibre nakmat. Anya? Tangdan ko kanong agpampamara nga boyfriend na. Inalagmat lato na. Intod na karod. Jacket alahanan. Anya? Urag pampamarangak lata ni tagnanayon manang. Okay lata kanyak. Total, libre mo ta amin ang kagawaak. Kay-kayat ko na. Maribet, di ka unay ang gastos iti kabsat ko. Ang mga naagruan day dyan. Okay lang, friend. Ako nanyaman na kanyak. Basta dated ko. Aglablabas samat ni Junjun. Tila ipagpagatang ng samat kan ka. Syakti ko samang mangtad kan ko na mesa. Okay lang ang kanyak day dyan. No problem. Naimbag arabi Maribet. Sabong para kan ka. Ay namang Dagol at dan nobyok. Di kay paimot nagkalaysa. At damot siguro latakarbangak nga agaram. Tabalasang kapailaang. Sige, sumret ka. Agyamanak, Maribet. Agyamanak. Awatam ko mato'y sabong asagot ko kan ka. Agyamanak. Sige, ibagamon ti kayat mo nga ibaga. Tadapay aramidak. Kas iti sigod. Ibagak manen nga ay-ayatin ka, Maribet. Awan ti mauray mo kanyak, Mang Dagol. Taumadanin ti kalay sami iti nobyok. Sardengan kan tulang asarsarong karan kan pagdatunan. No, ialtar na kan ti bagbagam anobyom, Maribet. Agabrod ako na ading. Matuloy yan ti kanayon ang maitantantan a panagabrod ko. Kastaya manang. Nasayat law na Kasapulan mo't ngamin nga agabrodak. Dani, agkolehyon ti inauna nga anak ko. Sa kasjay mat ni bayaw mo, agkarasakit. Isu akapilitan asyak ti manggad para iti pagbiag mi. Apay, nabayagbot ang Maribet kan iti ubing nga nobyo na. Di da pala nga tagkasar aya bakal. Jak amo Awan pa'y mati ibagbaga di anak ta. Agpatingga dalangan iti kuyog-kuyog. Awan siguro Kasaritak tuman ti anak ta. Ibagak tagkasardan. Awan samot trabaho ti lalakay. Dintumot kami nagpampanunot di anak ta. Nidagol ako man at inaklon na. Kundi piling tumat. Ala, bay-bay amon. Isungarod mo't ipagragsakan na. Kaslamat kanyak idibalasan Ada idi sabali kayat dagiti dadakkel ko apangyasawaan kanyak. Ngam sikat ti simurutak. Inlab ka nga ron mo't kanyak bakit? Ade siyak tinakiasawaam. Dayta nga rod kat. Iso maawatan ta ko mga rod anak ta lakay.
Ta naglabasan ta, ti mapaspasaran na ita. Manang, apay no paypay suntan. Paypay sunti. Nga, agayan ayatan. Anya? Uy, Junjun. Kasla, agayatak samatan kan ka, manang. Developakken ka. Nakananos ka kanyak. Naasikaso ka pa eh. Tila may itod mo kanyak. Junjun. Agsasaw ka kaditipod no? Saan ka kadi amang rabrabak? Saan, manang? Talagang agayatakon kan ka. My gosh. Kasla jackpot dyan tinay ba ka ni Junjun kanyak? Ay, Diyos ko. Ayat ka din na ituyin na marikriknak. Agayatak ka din? Oh, Jack mo iladawan ti kinaragsak ko ita. No amom la ko ma Junjun. Di ka pala nagdaton kanyak. Ngam sigo din nga da marikriknak ka panagayat kan ka. Ay, ayaten ka unay. Ayan mo, Junjun. Ay, sorry. Nalipatak tinagpakadagan ka. At dag dito lugar da kasinsin ko. Nagkasar nga mininsan ko. Anya? Ay, sayang. Simurtak ko ma. Tapno nakapasyarak mo, tanya. Nguen nga rod. Nalipatak mat ngaminan. Kelat ngamin. Oh, sige nga, Rod. Okay lang. Inton maminsan langan. O nya, aganad ka nga, Rod, ditawan. Di ka agbaybayag dita, Junjun. Junjun, agkasarta ko man. Agsimpatan. Anya? Kasar? Ay, manjak, kababain. Jak kay takan jawan dagdag itigagayam ko. Ibagadan to pa'y bakit tinasawak. Anya? Ibain na ka, nobyam, Junjun. Amumat, 17 years tigap ta. Jak kay tibakan jawan. Kat, anya nga ruti kaya't masawan. Kasto'y talata ka din ngang nanayon. Saan tan ngagsimpa? No ipilit mo ti panagkasar ta. Nasaysaya at lang nga nagsila ta. Anya? Kasta ti kalaka ti panangisinam kanyak, Junjun. Ngam no kaya't mo agtultuloy ti relasyon ta. Saan ta nga rin nagkalaysa? Sinaamon Maribet. Kunak man no naragsak ka kankwana. Kastamot lagayam. Awan kukwartaan na kaladay di Junjun. Ay, ayatot ni Junjun, nanang. Naglawag aluklukwan na ka. Ayatang pailaan. Langgong kit di mananggun daway alalaki. Ibusin na ti birok mo ngaglinlinis iti kuko. Ay sinaamo nanak ko. Nanang. Di ka labakadlawan. Agmulagat ka man Maribet. Di ka agin kikidam. Taamok ang makaawat ka. Agin bubulsag ka laang. Iso nga agpanunot ka nanak ko. Sakbay ama ibos ti kwartam. Junjun, panagkunak. Nasaysayat siguro nagsinatalangan. Ha? Amo kasan ka naragsak kanyak. Gaputa ibain na kanubyam. Jakmat kaya ti kastulatan nga estado ta. Iso ati makunak. Nasaysayat siguro nagsapol kan iti sa baling ayatam. Ay una! O day talagayam? Ha? Ngam na laglagi pa. Awan to ti pagpabasulam Sikat tiningisina kanyak. Sana siya. Junjun. No ko na masina, di sinan. Awan na sakit bakrang ko. Agsina taro din. Talaga gayam nga awan panagayat mo kanyak, Junjun. Takas talatan ti kalaka ti pan nakisinam kanyak. Awan gayam patagugan ka. Kunak nulakdan nak ni Junjun iti magakenkwana parang sinamin. Ngem saan matgayam. Nasakit man. Ngem masapul nga aklunek tigasat ko kenkwana Mr. Lonely. Nagayatak iti husto. Impaay ko amin nga takanyap. Ngem kastilagayam tilak amay. Ala kastaan ket agyamanak kada kayo. Kaya't kumanmet apay drama ti pakasaritaan ti biyag ko a pagbabawyak kan pagladladingitak nga ginggayta. Ala papagayam, tapno nalawag ti amin, intay nga rugdenggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Margie.
makipagladingit ak iti napasamak kini manong mo, Jeff. Agyaman na, Karnel. Kuna ni nanang mo, awan pa apulos ti turog mo. Ala, ingka ginanan. Saan? Kaya't ko abantayan ti bangkay ni Manong. Masakit ti napasama, Karnel. Manangan lilaw kami na di amarji. Gapoy tinaramid na iti kapsat ko. Sinakit unay tinagam na. Saan na siguro na ituran? Iso na ita. Kinetel na ti bukod na abiyag. Baban ti inom na iti sabido. Wan nga rod. Saan nan anabalan ti sakit tinagam na? Ngam da ito ti may baga, Karnel. Kibat laeng ti sana mapalas. Anya ti kahit mga asawan? Masapo lalak amin mo't da di ababae ti saan ngayon pa inay ti kapsat ko. Di nalam mo no kasano ti kasaem ti mabukawan iti patay kiti biyag. Pudno ana sakit. Ngam panagkunak. Saan arumbang ti pampanunutam? Agbasol ka lang, Jeff. Italak mo langan iti namarswa ti napasamak. Taison ti makaammo iti amin. Ayun na yan, na nagkasang tipo po sa imo, anak ko. Di ka lagat nagpampanunutan. Gapula iti aramid ti manang luko a babae, ay sumatan ti nakatkatayam. Bakit? Agsangsangit ka manen. Ay na, talaga maladingit, anak, iti po sa iti anak ta. Petati po sa ina. Kaday tati pagladingit ak launay. Wan nga rod. Talaga di na maaklon tinagbanagan na. Iso akas na tinapasamak. Sinakit unay tinagam na tinapasamak. Naibabain ngamin unay. Kaputi inaramid day jay a babae. Wala kay. Magkasamot kami ti aramid day jay a babae. Saan na nagparangit ikalay sana? Pinagbalin na atanga ti anak ta. Mala. Saan mo na panunutin day jay bakit? Tauray anya pa'y aramidin tayo ita. Awanen ti maaramidan tayo. Nasakit na panunutin. Nasaysayat no italag tayo latan iti namarswa ti amin. Ison ti makaam mo. Ni nanang. Agpampanunot manan. Manipo di tinatay aging kay ti may tabon ni Manong. Naliday latan. Asit kakta kasarita. Anang? Oh, Jeff, anak, si kamat. Diyak pa'y napuutan tiya si Dugmon. Kasano ka tagpampanunot kayo manan? Anak, nasakit napasama kiti kapsat mo. No pampanunutak. Kasla diyak maaklon. Oraya sino? Awanan ti maramidan tayo nanan. Sana na may subli ti biyag ti kapsat ko. Anak. Wala nang. Di kayo matanagan. Siyak ti makamoy ti amin. Tapno marik namat day di babae ti saem nga impay na ti kapsat ko. No anyaman ti pampanunutam. Pangasim. Di ka karamid iti dakas, anak ko. Siyak ti makaamo nanang. Kulagtupay nga miniti. Asa na mapagtalkan na di amarji. Di nakmat ngamin impangag ni Manong. Jeff, anak. Panunutan nyo man ang imbag nanang. Ultimo lagi ti dadakkel na. Saan nang impakpakam mo? Nakakaammo dalatan na nagtultulag ka ni Manong iti panagkalaysada ko ma. Ngaman niya tinapasamak.
Imbabain na ti kapsat ko. At tamot nga minti kasta, makakamudalatan ng agtulag. Kat saan mo na nagbalaw ti kapsat mo tadi namot namnamaan na lukuan dalaan. Ngam sa nabali nanam. Sa anak nga agsarden. Aging nga adyak may palakam kan kuwan at isaem nga impalakam na kada tayo. Ipamuspusak ti amin. Diyos ko, di mo ipalupos ang makapanunot itidakas ti anak ko. Ay, dahi jayan. Kasla nagkunagmanan ti pampanunutan na. Asit kakman na pagbagaak. Jeff, anak. Nanang. Anya ka diti pampanunutan. Ammo kon ti aramidag nanang. At dagayam kabsat day jay amarji. Man-manong anda di ti Bagyo. Day jay Manila ng tagtrabaho. Namuak na ita. Babaan ti panagsalsaludsod ko iti may papanit ti kinatao day jay amanangan lilaw. Anak. Kita lang. Nandanto pa'y maaramidan na. Apay. Anyat pampanunutam. Agibalas ka. Pangaasim anak ko. Siyakon nga inam ti agpakpakaasikan ka. Di mo ituloy no anyaman day taada ka sa panggap mo. Amangan no maisagmak kalaan. Agtalag kayo kanyak nanang. Nas ka na madusa day dya papay. Anak, di ka agibalas babaan ti kapsat na. Tawan basol day jay. Isu asaan ko mga iso ti pagibalsam. Nakaikading ako nanang. No pinaayat ni Margie edi ni Manong. Pues, kastamot ti aramidag iti kapsat na. Kita akman, nganyan tumot ti aramidan na dya Margie no may patong palkon ti amin. Kita akman. No kasta, agbayag ka dito yung Bagyo, Crisanta? Owan manang. Nagfailak iti leave ko iti 2 Domingo. Kaya't kumat nga ipapas at iiliw ko kada kayo. Nagrigat gayam ti maya dayo kadag iti ipatpatag. Mas daawak Ado mo ti mastra kam at trabaho dito Napankakit din ija Manila. Saan na bali manang? Tano kaskas ano? Amang ano dito yakon ngagtrabaho. Baring aproban je boss ko adito yan di pa kaidistinwak. Total, adamat branch dito je kumpanya pagpapaayak ija Manila. Di nasaya at no kasta. Kumusta mo't nga iti love life mo? Adan kaayan ayat mo? Awan pa'y manang. Ay nga, Crisanta. Makiayan ayat ka matin Kita ang kanyak. Adamanin sa bali kaayan ayat ko. Anya? Saan ayaan ni Manong Romeo ti kaayan ayat mo iti? Kan ako nampay nga umadanin ti kalay sayo. Kat noon namati mat adagos ngay ayatak. Amom ka di analpasan titulagan mi may papan itikalay sami. Ngam gaputasan ko mat ngay ayatan. Sa anak anapan iti kaaldawan ti kalay sami ko ma. Anya? Naaramit mo dito, manang? Wan? Basol ko pa'y. Sikan ati pagpatpatayan dagiti lalaki. Ibagakan ka, Crisanta. Awan iti bokabularyok ti kalay sa niya. Anya? Ay, sus manang. Amangan no pagbabawyam to ti kastang aramidem. Ay na, Crisanta, awan to ti pagbabawyak. Awan to apulos. Jaklain pagarup aday jay gayam amarji tinang loko kini Manong mo. Amom, kas jay day jay babae. Manangal lilaw. Adon dagiti lalaki alino ko na. Ura jay may subordmate ko. Nabiktima namat. Wen gayam. Addadamag ko may papan kadakwada. Anya day Tarnel? Adda jay kapsat na ita dito'y Bagyo. Kasta? Wen? Ay na, nagpintas si kapare. Nakita kon. Kasmatlaki ni Manang na napintas. No kasta ron? Masapo lang amok ti kapsat ni Margie. Ay namabaling ko pare. Saan nga iso ti pagibalsam? Pangasim. Kaasimat.
Awan ti basol na. Tigabsat na tinagbasol. Saan nga isa? Agdalag ka kanya, Karnel. Siyak ni makamo. Basta tinapatag kita. Maam-amok ti kabsat day Jaya Marchi. Makabanog. Nagaduhin rin Pasko di opisina. Oray sa karod. Napanugak pare. Ay, marik nakpaikit din ti bisin ko. Umay ka. Agmerienda tayo ti Deja restaurant. Sige. Oray sakit, marik nakmatkan ti bisin ko. Nagrigat nga roti agmay-may sa. No sumangpata ka di boarding house ko, agluto hakpay. Naimbagkan ka, tadaninanang mong agluto. Dahil ito ti pagsayatan na pare. Talo sumangpata, dahil talamanganan ti aramidak. Kalapasan na. Mabalin ko ti aginana. Uwan nga rod, makapaapal ka. Nagrigat talaga ti adayo kadagiti impatpateg. Aday ta. Sumbrektan di ta restaurant. Basta ti tao ita dito yung restaurant Ado ti bakante alamisan. Uwan nga ron. Pare, makitang ti babae anak katugaw iti Deja banda. Ayan na. Deja man Saan ka nagpadlaw? Jay nakablaw si ti Pink. Napintas na. Pare, isuday ta ti kabsat ni Margie. Anya? Wen, may lasin ko. Gapot na nakitak ida iti na minsan kini Margie. Ni, timalyaw. Kat imisan pare. Dahituyan ti inururay ko agundaway pare Arnel. Masapo lang mamamok. Jeff, sana pa nakibiyang ha. Ngayon palagi pang kamanin. Pangasim, nanyaman ti pampanunutan. Saan mo kuman nga ituloy? Arnel, no bilang sikat tinakapasamakan ti kas itinapasamak iti kapsat ko. Hani tirignan. Saan mo nga tama na mapanunod ti agibalas? Diyan ka mo pare. Ngayon ti lang may bagak. Awan ti basol ti kapsat ni Margie. Kas nakunakon, siyak ti makamo. Dahito yung tinururay ko. Saan kun asayangan na dagang daway? Asapo lang mamamok ti kapsat ni Margie. Siyak ni Jeff. Itay pa ya kayat ko ti makiam-amokin ka. Ngayon, nauna ak tinagbain. Ayun, ita, inturturad kon. Tiyak magawilan ti riknak. Nagalisto ka miten, Manong. Ita, mabalin ka di, amaamuan mo tinagan mo, ading. Kaya't ko lang ti makipagayam kan ka. No, at dapat nakabalin na. Mabalin na ta, Siyak ni Crisanta. Nagpintas sa nanakan. Napintas tinagan mo, Crisanta. May bagay launa iti kinapintas mo. Saan mat, Manong? Ngam ni, amangan no adda agungat. Awan? Iso nga roda kayat ko ti makipagayam kan ka. Oray pagayam kat. Awan samat mayat kada tao. Anya? Imposible Iti day ta kinataar mo? Saan nag-amamati nga awan pa iti kaayan-ayat mo? Pamangan mo, sikat yatan kaayan-ayat na. Awan pa, Manong. Agpaiso. No kasta, mabalin nga awisin ka nga agpasya rin ton bigat. Ako, at di mo kumakunaan na presko ako. Talaga kayat ko amaya si Dagdarik na kin ka. O niya, mabalin, Crisanta. Jeff, anak, agsarita taman. Anya ti pagsaritaan tayo, nanang. Ti panang lapad yung kanya, ti panang balos ko kani Margie. Dakas, ter Aramida. Awan ti basol ni Crisanta, tapno isot pagibalsam. Awan ti makalapad iti panggap ko, nanang. Nang runa kat kayan ayat ko ni Crisanta. Anya, ay sus anak ko. Apay, di mo ka di kaasyan ti tao, awan mo't amuna iti napasamak.
Ni Marche ti nagbasol kunakmanen saan kat ani Crisanta. Apay, awan ka di Apolos konsensyam. Agpanunot ka na imbag. Di ka kumagaramit iti sabali manen aparikot. Saan ka di mat anak ko? Api adi ti hotel ti nangaway sam kanyak. Kunak man magpasya talaang, Jeff. Ay ayatin na kadimat lang, Crisanta. Anya klase ti salud sa dayta. Apay, inaklon ko ayat ti ayat mo no saan ka nga ayaten? No kasta nga ron. Kaya't ko apanagnikam at talaga nga ayatin nak. Ay ayaten ka? Apay, agduha-duha ka kadipay laan? Saan matkati? Ngan kaya't ko nga ipariknam ita ti pamatik mo kanyak. Crisanta, ay ayatin ka. Ay ayaten ka mat, Jeff. Unay. Apay akastoy. Kalata si makit ti rusok ko. Kaslab... Anya ti kayat asawan da ito. Nagbunga tinapasama kada kami ka ni Jeff. Apay Crisanta. Anya ti mapaspasama kan dyan? Agdadagsanak. Anya, kunak man no awan pa iti kayan ayat mo. Kasano ana pasamak data? Adat kayan ayat ko. Ngamin limad mi ti amin. Gaputa dayta ti kayat ni Jeff. Jeff? Asino a Jeff? Ni Jeff Bartolo. Anya? Ni Jeff? Ti kapsat ni Romeo? Crisanta? Apay ani pa'y Jeff tinakiayan ayatam? Apay? Amom ni Jeff manang. Juan, ni Jeff kat kabsat ni Romeo. Ti lalaki ang pinagang-angawak. Ti lalaki nga inalilaw ko. Gapot sa anak-anapan iti kaaldawan ti kalay sami ko man. Ano kasta? Isumot lagaya masanin na nagparparang. Manipod at na pasama kita kami. Basal mo na ito, manang. Gapoy iti aramid mo. Siya ti pinagibalsan ni Jeff. Diyos ko. Mayat di pa ikapsan ko. Di ka madanagan, Crisanta. Siya tila ka mo. No kasapulan ngagparinto mga itisangwanan ni Jeff. Aram ka. Itakder na lakit itinapasamakan ka. Kasanong mo di na kayan? Kasanong agpayan, manang? Kasanong akon? Kaslama konsensya akit tinaramit ko kani Crisanta. Awan basol na itinapasamak. Kaya't ko lang amin naritnaan ni Mardi ti saem ngayong palakam na itikapsat ko. Diyos ko, pakawanan nak. Diyak na gayatam na itong inaramit ko. Pakawanan nak, Diyos ko. Amumet lagayan tagpakpakaasi. Apay, nasyan kakaditi da itikabsat ko, gapu iti panangan lilaw mo kenkwana. Kinatal na ti bukod na abiyag. Anya, Diyos ko, Jeff, Jack ninamnama ka siya, iti mapasamak. Ngam nagbababaw yakon nagiti matingay na aramid ko. Agbabawi ka man. Sana na may supli pa iti biyag tikapsat ko. Yusong ita, lakamim mo ti saem ngayong palakam mo itikapsat ko. Babaen ka ni Crisanta. Pangasim, Jeff. Awan ti basol ti kapsat ko. Nakakaasin. Saanin amang mangan. Saan pa yun namat maturog. Ang mga nadadakas ang mapasamakan ko ano nukas tinalatan. Jeff, ayat-ayatan nakaunay ti kapsat ko. Nukas ang pulang nagparinto mga kitisang walang. Haramidag.
Mapakawamak lang kat subleng tikapsat ko. Sa anak ka Diyos, tapno pagparintumangan. Among matgayang ti masaktan. Ngam di mo pinanunot dayta, idi inalilaw mo ti kapsat ko. Isala tingidag. Diyak mapalin ang takderan ti napasamak kada kami ti kapsat mo. Gaputa saan ko nga ay ayatan. Kaslag signet ti lubong ko iti day agundaway, Mr. Lonely. Kas gayam tirik na ti masakitan. Kat ti pagbabawyak kan pagladladingitak, apay at tipay kapsat ko dagsagaba, gapo iti naramit ko. Nasakit, Mr. Lonely. Ngem awan tinaramidak, gaputa saan mo't akayat ni Jeff nga ibanag ti kapsat ko. Ngem sa anak ngagsarday ngagkarkararag, asapay kuma, na makapanunot ni Jeff kat sublyan na ti kapsat ko. Uray gapulangan itagbalinto nga anak da. At da anak itan iti maysa nga anak. Kat ti asawak, iso ti parikot ko. Irugit man ti agsalaysay, iti maysa may laeng abalasang. Bueno, papagayam, hintay denggen, ti panakaidrama, ti pakasaritaan, ti pagayam tayoan ni Dina. Oh, adto Dina. Regalo ni William Kanka. Di na ka ngamin nakita itay. Iso asya akong tinangyawatan na. Awatan mo tin Kundi regalo pa'y laang mat. Di mo pa'y kaya taregalwan na ka ti boyfriend mo. Kukuha mo day ta. Anya, ay unay kan. Ayan, luktam kit din. Takitaam no anya tilinaon na. O di lukatang. Wow! Huh? Cellphone, di na. Ay na, nagswerte ka matan. Tas sinagutan na katikayan ayat mo iti cellphone. Diyak kursunada day ta cellphone. Kukuha mo. Anya? Hoy, di na. Saan ka kumamat akas na Regalo kan ka day tatikayan ayat mo. Iso arumbang nga ipatid mo. Apay nga minanaskan nga regalo pa'y laang. Adula, amin nga muna. Di na. Apay William, anya nga timadlaw mo itigayam ko. Nagbaliwan landa. Sana nakas itisigod. Kaslawanan ti panagayat na kanyak. Nga ta? Masaksakitan na kiti aramiden na kanyak. Likliklikan na kami nita. Kastagayam. Adda siguro nang isukatan na kanyak. Ay, dayta tijak mo, William. Landa, ay ayatak ni Dina. Iso ang masaksakitan iti ipakpakita na kanyak ita. O anya, mabisin kan? Ibagan mo mabisin kan? Tayo tamangan iti restaurant. Sanak pa yung mabisin. No kasta, dito ito pa yung road parke. Itulod kan tulangin nga gawit ti Jiboyagan. Kalpasan ti panagdate ta. George, sikat ay ayatak. Jack ay ayatin ni William ang boyfriend ko. So asapin ako mata din naksaksak na. Insukat ko ti boyfriend ko kan ka. Dina, agyaman ak no siya tay ayaten. Ibagakmat kan ka. Ay ayaten ka launay. Anya? Nukas ta. Pudno ti atap ni William kan ka? Addan sa balingay ayatam? Wan landa. May sani ko siyante. Kukwada ti pwesto ti lupot nga day ti bangir ti pwesto a pagpapaayak. Anya ti di mo kayat ki ni William? Ado mo ti kwarta ni William Gaputa inal daw mo't ngagpasada iti chip. Agur-urnong para kada kayo adwa. Addan plano na kada kayo. Awan mapalin ko. Gaputan ni George ti ayatek. Ay, sayang. Sayang din Pakibagalaan ki ni William Ibagam tagsapulen iti sabali nga ayatan na. Agsarita kayo anaimbag. Pagsaritaan nyo anaimbag dayta, Dina. Awan maramidak, no di na kon kayat Dina. Aklo na kasi pupusong insukat nak. Lading nitak William. Ni George day ayatek.
Sabay la ko mga rod, tanaragsak ka kan kwa na. Masapol kan iti sa bali nga yatam. Kat ulit tagkid daw iti pamakawan. Pakawanan nak kuma. George, ada iputnokan ka. Kit sapay kumata din pagtalikodan apa man ang mamuam. Anya dayta? Agdadagsan akon. Isong agkanlay sata kuman. Diyak kaya tagpas ngay abalhasang. Anya? Kwa? Apang intulok mo agdadagsan ka? Tanya ti kayat mo nga ramidek. Agbalinak a kriminal. Anya ka matindi na. Di ka nagananad. Siyak ti pabasulam. Ala, tapno di mo kunain. Ikalaysa ka. Hoy, si Cantina. Saan ka man ngagsin senyorita laptan diti balay? Aglaba ka mo ta! Tangayadakan, si Kante agtagibalay. Arami dumami na trabaho diti balay. Gapotama kumikom kami iti negosyo. Uwan, mama. Dahita ti ganabom. No di ka kuma nagpasikog iti anak ko. Saan ko maakas iti lakamam? Inasawa na ka ti anak ko. Ngarod, si Kati agbalin ababaw nan diti balay. Di kay madanagan, mama. Aramidik ti amin na trabaho dito'y balay. Ay, agyaman ak. Naiwakas kung nagiti trabaho dito'y balay. Agi na naakpay sakbay nga gluto ak. Ay, siyak amin ti agtrabaho dito'y balay. Pagsirbiak dagiti katugangak. Nangruna ni mama. Iti kasta, awan makunada kanyak. Adag tok. Mabiit lang! Nagbuntog kamatan nga gunggunay, Dina. Day talamang ilukat iti ritaw, kasadot mo pa ay. Saan, mama? Sumartan kan! Aglisi ka tayo munagak. Sige, mama. Umunag kayon. Adda sumangpot asa nga ili ni George inton rapi. Isu nga agdalos ka na imbag. Mawatam? Nagdalos akon, mama. Nalpasan. Ulitam manan. Diyak kaya ti panagdalos mo. Nagadupay lawara. Ulitam ti agdalos. Ay, nagdalos ako na ito'y bigat. Nga maulitak manan. Nga mala, agtong palaklat ta iti kayat ni mama. So kataktupay dagiti kurtina. Kababain mo't iti sa nga ili ni George. No saan na ornos ti balay. Dina, saganam man tinapinta sa kawis ko. Plansya ma. Apay, George. Apay nagawit ka. Umaya kag sukat. Sige, inakagdigos. In kay saganan tay pagbadok. Oh, at titipletek, William. Saanin landa, si Kamet. Kasladitag pagayam. Kababain matkan ka, ah? Unay ka na ya. No kasta ngaglugan ka iti jeep ko. Saan ka nagplete? Agyaman ak nga no kasta. Gayam. Kumusta nga tanti gayam mo? Jak mo. Jakon nakikita. Ijemot ngamin bagyo ti ayanda. Iso ajakon makikita. Naimbag kumamot ano may sumarong karidya balay. Kan nalapit, nagpas nga yan. Jaklata malipatan ni Dina. Hay, sayang ti ayan ayat yo, William. Sayang at talaga. Sige, agmerienda kayo pa eh. Oh, thank you, Dina. George, nagagat mo gayam ti asawa? Sige, nayunan pa iti tinapay ng serve mo dito, Dina. When George, mabit lang. Anay ko. Ang sakit mo tanti tiyan ko. Agan-agag saan, George? Anya? Agan-agag on. Itangamin ti Judith ko. Anay ko. George! Ako ni Diyos, anay ko. Agyaman si Marden ang nagsangsangit ti anak ta. Takay nagsardingan niyag sangit anak mo. Awan parikot mo. Magawid akpay lang. Sige. Nakon. Kaslasan ang naragsak iti panangipas nga ko iti anak mi.
kasla di na kayat nga da anak mi. Di kagdanag, Lota. Saan na makareklamo ni Dina iti kaddam diti balay? Ken, awan mo't parikot ka da, mama. Kaputa si kati kayat dangagbalin na manugang da. No, kasta. Apay narot ngayon kalaysam ni Dina. Ipagarup ko nga na Dina kon pagan ano. Ta dinak matin inaw awagan iti telepono. Kunak no dan sa balya kayan ayat mo. Amamat asigala ang ti ayatag. Lota, ituloy talat ti relasyon ta. Nga ure addan ni Dina iti biyag ko. Nabayada kong tibil mo dito ospital. So mabalintay yung tagawin. When George, agawit tayon. Ubaem ti anak mo. Tasyak ti mangawit ka dagito ibag anak yan ang tinagsukatan nyo. George, apay kasla di ka naragsak an naadaan ta iti anak. Adula, amin niya bagbagam. Hala, rumar tayo kit din dito ospital. Nakaturog mat day ta anak mo, Dina. Kan ka ba alam mat ti bagim saan ka di? When mama, nasakit lang ti sugat ko. Ala, mapan ka ni Jack kusina ta agluto ka. Jack masango ti agluto. Ha? Mapan kan, sana bali, ta nakaturog mat day ta anak mo. Apay akas to'y titrato da kanya. Kaan anak ko. Ngam siyak ti paglutuan da. Siyak pa yan ti para laba ka nagitikawas ni baby. Tawan mo't kwarta ka pa ng dan ko iti agloba. Apay aparikatan da kakastoy. Hi, Dina. Ang sangsangit ka? Saan? Sige ha. Mabit lang tagluto akpay. Kasla di mo kabaulan ti bagyo no ha. Siya ka tagluto. Saan? Siya ka tagluto, Lota. Mapan ka ni ti anak mo, Dina. Da kaming tagluto kini Lota. Saan siya kun? Lakit din. Mapan ka ni ti anak mo. Da kaming tagluto kini Lota. Wen mat nga paiso, Dina. Da kamin ka ni George ti agluto. Umay kan, honey. Agluto tan. Sige, kay masin ta tagluto. Honey, ko na itay ni Lota ken ni George. Sana ka nagbidot iti panagtingag ko. Sa bagay, nakadkadlaw mat nga da relasyon da. Naragsak da. Anya ka din da ito agasat ko. Yakon kabailan. Inaramid ko matyamin na kabailan ang agsilbi iti pamilya ni George. Katulong titrato na kanyak. Ay mga payasak tandak. Dina. Ibagag kang katipod na. Agtultuloy pailaang ti relasyon mi kini Lota. Inayat kon ni Lota sakpay asim mangbay kay tibiyag ko. Apay, George. Apay, akastudyar aramidam kanyak. Mabalong mo mati pumanaw. Ngam si kalaan. Di mo ipanaw ti ubing tawan tinaranyag ang masakbayan na ka. Pumanaw ka siksika no kayat mo. Ngam no kayat mo latatiag na dito eh. At dalatagan ka dita. Aniya. Diyos. George, pangasin. Ikan na kiti kwarta. Awanan gatas ni baby. Kan gumulpi ako may ti diaper na. Sige. Ikan ka iti kwarta. Ikan ka iti 5,000. Makam mo ka niti kasapulan ti ubing. Adtoy. 5,000 amin data. Una yan. 5,000 lat itad mo kan kwa na, honey? Ado ti kasapulan ti uping, George. Mabit lang, Dina. Inak mangala iti inayon ko iti intad ni George kan ka. Ikan ka iti 2,000. Anya? Di ka nagkadkad. Naskan nga awatem ti itad ko. Basit labanag day ta kanya. Sige. Mabit lang ta inak mangala iti kwarta. Rimwarda aminan. Da kami langan ka ni Bibi tinabati dito balay. Gundaway ko na ito eh. Kabalak matan ti bakik.
Iso pumanaw kami ditoy. Kan saan ang mabalin nga ibatik ti anak ko? Saan ang mabalin na siya lang ti pumanaw? Kaduwak ti anak ko. Isa ka na kung tibit-bita ka pumanaw. Dahito itibayad ko manong. Kukamlatan ti suklina. Tangay adayo ti nang ipanam kanyak. Agyaman ak, ma'am. Mabit lang ta tulungan kan. Siya kung timang idisagit ti apak mo. Mabit lang ha. Ta ilukat ko ti reda ti batok mo. Sige. Si Kading, bumabakan. Agyaman ak manong ha. At dagiti bag mo, ading. Agyaman ak manan. Tulungan ka, Dina. William? Sige, agmerienda kayo pa'y adwa. Ibusin nyo dahi tayong saganak ang merienda. Agyaman kami, Nana. Alamod to yan ta apo, Dina. Nakaturong mo tang. Ngiyag mo tayo nakipaida dita sila. Uy, nanang. Ay na, ti apo ko. Nagdagsal ay na. Pakaay-ay, matalaga ti apo. Kumusta ka, William? Nasaya at mayat. Sika, kumusta kan? Apay adi mo kadwa ti asawam. Santa na pagsaritaan ti asawa ko, William. Ha? Adda ka di parikot? Dakkalapidot ko ti panaki asawa ki ni George. Agbababawi ak. Ha? Sikala ko man ti pinilik iti. Sikala ko man. Anyamot ti asawam, takas tagayam ti ugali da. Inkan lay sana kapay lang arod no kas namat gayam ti aramidan na. Ti amo na, linipatan ti sigod akayan ayat na. Ngam saan mat gayam. Kat tinasakit, intuloy da ti relasyon da. Awan ti mapabasol iti dayta, no di si kamat laang, Dina. Uwan landa, kat nalaos ti pabawik ita. No apay ngamin insukat ko pa'y laang ni William. Agbababawi ka talaga. Uwan tano ko man ni William ti pinilim. Naragsak ka kuma. Ngamin, nasingpot ni William. Saan akas iti asawam nga awan panunot na. Kayat ni George nga alaan ti anak ko. Ngam jak kayat nga ited. Kuna na pa'y, ano jak ited kan kwanat ti anak ko. Di namat la sustentuan. Isa nasaysayat kanulangan nga ited kun kadakwada. Tama ited da pa'y ti amin akasapulan na. Ngam jak pulos inted ti anak ko. Uray agrigat akon amang isakad iti anak ko basta saan lakit ti asumina kanya. Kastaan kat agyamanak itin kay parang idrama iti pakasarita.